Çıkınlar. На старой пыльной фотопленке наши честные улыбки. 7/24 Güvenlik Yönetim Ofisi ve bizler sizlere 7/24 yardımcı olacağız. Burada size destek için buradayız. Сейчас работает охрана и администрация, то есть в любое время суток можете даже ночью позвонить, они вам помогут, придут. Номер скажете и все. Okula çok yakınız. İsterse yürüyebilirsiniz isterseniz bizim servis saatlerimiz var. Burada sizinle paylaşıyorum. Сверху находится кампус, можете пешком пойти там 2-3 минуты. Также можете вот на автобус завести. Onun dışında site içerisinde marketimiz var, hizmet verecektir size. Onun dışında kafe, fitness salonu, barbekü alanı, basketbol sahası, bunların hepsine yararlanabiliyorsunuz. Еще есть маркет, то есть не нужно туда идти. Есть зона для барбекю, есть фитнес, еще есть, получается, поле баскетбольное. Рахмет, Dreamstation компаниясына көп рахмет. Осы Қазақстан студенттерін Түркияға әкеліп жатқан үшін, бізге білім беріп жатқан үшін. Квартира бізге тауып беріп отыр. Басқа компания, мне кажется, так тауып бермейді, да, осылай? Біз сыныбой болады. Иә, шынымен квартира деген керемет, осы жерде бәрі бар. Машина бар. Hadi oturmaya gel. Şimdi şey diyor, Dreamstation şirketine çok teşekkür ederiz diyor. Yani başka böyle bir şey yapabilecek şirketler hala bulamadık diyor. Yani direkt bütün öğrencilere ev bulmuşlar. Sizlere çok teşekkür ederiz. Yani Dreamstation şirketine de Allah razı olsun, sizlere de Allah razı olsun diyor. Çok teşekkür ederiz diyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözleşmemizi imzalayabiliriz. Poşete kontrata koyuyoruz tabii. Tekrar hoş geldiniz. Силуэт, как сошедший с ума. И теперь я вижу пустоту лишь там, где были наши поцелуи.